Kesenong maulum kok kerang kabahap ak sub distrik se maunai jeng kemairang parish haknyo terik entau benai kelayok ben kerku ya ke yang meni berim kebelak kerku defada Pascal Lingdo ubari parish pris berim kemairang hargat kejing seranang ufada Albert Lingkoi hakni kejing kerku ya ke yang meni belak pentamai haki benta bersapo kiba kentup ya keduan ki bensyong kisuki bal ki statue ya kini kejing meni bat keduan asil asyo dusok beli Pascal Lingdo Batang benta ke baptismai ke berit la ai daripada Albert Lingkoi. Hak tinggi si krau jeng kejengkerku ya ke meni lawan dak kenon wai ke St Peters and Paul's parish penthoram kra. Ketika senong maulum kau krang kolong ke senong ke badan ar penyuying ki Kristan badu fada balak tri citom hak tinggi senong udai fada citur badu fada Pascal Lingdo. Ada dokumen sisa bukan dikatakan katain kalau nang roy sisu kebalang. Aku mencoba di sini siun ban jalap lagi ditai. Tentang apa apa warid abad tentang hawa mau kap mau perang. Asal lebih siun kebalang katlik. Jadi kapan yang lebih kita di lumusunya berdoa mu. Buja berdoa, ubah pasal lebih bahan apa ini ki jor korban. Kemarin lebih lebih tengah jurong kapok kokan ti. Andai lagi kita berdoa itu tak kan dia doa house number 1 kita kemudian. Kita berlongkung dia berdoa. Mau ngenang roy, ngenang kata orang bercie. Gospel pemerintah ski kekredingi sepang. Katakan kun sarang maulia, manusia tayo ngiyos ya ka gospel kepada ibu kun sarang maulia, andai mata katayo dari berban siapa kun sarang maulia, andai kepala siap bicara andai kata kun sarang maulia, andai dia ujisu bersiap bicara, berkuat bertunjuk ya ujisu. Wada ulek kumnoi ke dia kadang pop kepala kem ha kapur bakaran lek ke dia pop disaki bubun oh zedon ki bakhabi iru bakale pop dai samar manu ina tak pop lim ba lek pai pa de rei long kila harap baru pai pa yo kade de rei manja Kini semua gelong menyelam, dia akan ikatkan hei kepada lepop, kapop lim. Sebakat kum ke anju Moses, day berlim temau no ya ka, bahkan ya pasien. Day udah uji supat, ubah laberanam, bau day mau ubah iye, ya dinampok. Ubah bambat ki, bat habawan ro. Kemudian dalam konggo Ukraine, kumungi Shem, naga gospel ke kumu Markus, lalu berengkong kot Hasan, kini kemudian uji Ukraine ke kumungi Hito. Kedai sepang kini kot ini pop. Kehimau mulai kelajan, coklah kebomot bertunggai di gospel. Kesilap juru, kali terkata. Bunsin, abang dewa penkot jadi nuru, hanya kau penong pi di dalam koi. Bukan lama pi pop jumpi. Ya tahu bapak ngiap sidang kuliah gospel ke Markus. Beliau bawa penhiar na jerong. Daki dah hampir rapi beliau. Matrong ye penhiar iu tai. Haji ka penong pi yeng joy kila leno la koi wang ukun lama bi pop champi. Pi bad hari itu khana juguro. Ulai long jana du kata-kata begitu pop. Berai kecil termeliki, ya kinam pop dari kinam syun jugu, kibadai kinam Samaria. Mulakan ini ki, bagi dia kinam pop, bagi wan sejan jugu. Mulia tush pang udah kata Parsi jong nong Samaria bapak. Kemudian ibu sukan kerti kinam syun.
di mga mafiru. Reu Jisu, ula, dan iya jiki. Ingat, pada pandang kaya hukum cukup lagi, kuma opres ulah hikaya lagi. Pikloi ban simti ya kan eh? Piki miki pa ban sim. Pikloi ban yarap piki miki pa ban pendap lagi kamram Kristen. Palang ada waya pi nak benta opres unang ban im jongi. Da kan eh kata kading na. Kata kading na, kading kemohor blay. Relationship akan selamat jongi Kristen. Yang nakusyang. Kadehi kajing penong iki ban pu ban pi ya kane ka baptisma makan wala ya kajing penim ya gine gi kun balaje ko pa jungi da kane ka baptisma mela ai kajing im matma yang gi kun sunlang ba kentai kane ro ya oblay da ka bat man sim ba khut me penong yang gi ko pa upa jo kris ukun jonge kane ro ya oblay